biya kamala ner mala ken yam gwasame te kon kaler very important me banali kaler mo bala man dana to ka Tanzania gore liang by the way so gore jeno de rande rejaling dong de laro no ngumo wa report dung Tanzania wa no ngejamo but te me lero mo gor konde konali ta thousand of views ta kan na which ka Tanzania right now Tanzania jen dor metikafika which ka gwasan paiwa a shikondi ala ngaji nuone na kwere la kwe Tanzania president jen sha voting chajalat ala jen she fail kana pass you know jen de laro she fail dundo she election ke voting chajarik Tanzania president men che kule chapa me beje long chan turun ken chan de nyoka kon kel gwasame ko men chalat ko Tanzania mi jega long mi chu ka social media ka Facebook ki no gwaz jutonon de jega no ngene cha ko kule la gwaz kel ngene shenak and check jen chogo competition ka ku kwarka ko jana kwar mi janten balugo jeno bepin she opposition leader chekeyan jen chagur jit Tanzania barayna men chalat wa chaneri chop ke kit ngandi kit chekenak no kashi ji electoral commission ne content na tilat ke jengo ichi chegame it's a part, you know, lat can no ne. A sugar match a pass can 98%. General. The main opposition party, Shadema, Micha Jako Jen Chede run. Che result, che local result on a channel, no, Jenny result channel 98%. A Jen she talk. Chi Jewish pine can and content kula voter, she go witcher. Ko ngay can no can. Me 98% at all. Me cha padla to ke 98%. Dio jeno shina chicken de wichar. Ko jen wa mic ni jeka a minute content la musician ken ne ken kon very important people re duarian ka Tanzania. No ka Arusha. Chikala do ne ken 98% a jen ken akach. Chicken reject the result. Ako kan reject during election day. I shang me cha secure me charge la three which kashona no mishit kaname chi chuong ko nya lat ke je ko ngaje je no nya me che queen kware che je ya che shek che mi jeng ne jen che je chap mi be long by the way mi be mi je ji shewna ko jen bana be ko to ko min ka baraka wichar che tiang ke nat keliu ka Tanzania. Ki Tanzania president Samia Suluhu Hassan instead of dong dar jo na der jelinga gwa che tung nang nat. Ko ke mande changa dio ka paiwel kel jen chajalat kuar ka cha kwanya la kuar. Jo kuar che de already. Anan. Changa man cha jogo no jin chine ku chigne shop ka kur chicken kanak kan jeling cha inauguration de cha la neje cha kwany lo kwa tem right now right kon una kam liuke wichare na ka ke kan de kon la de nika police ni na kan de kon wichar ci jiwu ci ke choro na chine result cha no 98% chine reject akana gor kana de fresh election de nyok mulat keje chigen jo me chigen lat ne ga gwazi dane to ko kuin kware keje ke Monday ke Wednesday akana ta danan cha kuin kwar cha lat keje she chuong chi chiga me che look then she went ahead ano benete kon langwen be kanak right now she ngani chup ke kini shi ke liu dar shar ka Tanzania mi jiram to gwase me
ka shilling ko dong chen thun chen go nyot mana ko google ki wer ka facebook biunen pegdan chikan nak jal loaj mi di long man chwal ke jas loaj de loy darajat kwara africa tilakan election kana rik a chikan goro dong de netin kontina janelar jiwich ne de kwanya la kwar chikan goro ne de ti de kan kwar lo idien de kan kwany ajen mutega mlingi na mentama ci kwa Tanzania she step do din ci nyomu kwanya je nakana rei weida chala do chani de konti la defense kana security agencies rewike Tanzania waken chaka jugono lad investigation ko rei wit by the way ci jeng ni jen nono kana kada na chaneng na de ko larno why shek nguna kana batur de be nyoga yekel ko biya tiga ngaj de shek dana chine ga chiga nak rei weje mi ga Tanzania ngai ke je ke musician ke cha ngai ke kwar cha ngai ke leadership dan te ka ngai ke je ke netin kontila musician ne shega me minen kon gwada jen shega dana na men china chiga nak Jeneri chop ke kini check nak right now lemji ko mishi tok kaleng na maka den bijian biu gor bimanam tok biu ling so ram chito na me kwer gwi na me la kwer chega me che guru no baje ngaje no chana cha kanak neke ke cha neke cha kanak but ko ken chicken social media chicken gag chicken internet chicken gag re duar internet they shut down everything chicken internet chicken gag again me jaka be no share video no contact share one but right now cha video no cha no online already ti cha nen ti mo kala right na teme we can engine point bu ka jogolong bi ngaje no mi cha la shega me error chi mo kwa ram nang ne ka ko jen cha jogon cha de man no election alat ke nyoga ko kwa lat ke den logo ja so gujede what do you think kwer mi mo mi cha jogono election a nyoka lene ko ngai ke jen togo no jin ci dwer ci jalat ci negu ci kanak ne ku chushkan ci dier kaka en state jo gwa neten konti la ji ci neten konti la de ko la jikinya ci ka gwan no tiken ke tit ten ko ci neten wan ci ko walung ci najien alo de nawo ka Tanzania de manan tok tun de jo ngai ko ne tilin karodien en state ci ko ci gwan no ne ko ko protest de we de ejene these thousands of people shi gidi duar jene ke ne te be ka neighbor country ami mo kaj so jen do bran naga ne ka la do bran ber ji security ka naga na ka je ber kana darna chicken bare tenna chicken bare la bar kana daru kan nakan ka enara na politician anybody mten wana mo Tanzania just lo kama nam ji to ka Tanzania de yala ngaj so right now I'm right corner mishit kana me de kono connect kaman bu to gre wika South Sudan South Sudan president you know nikim yadit ngai kona ajena bro de chung la kwer right ka chung de ro ngai kon diala ngo shiram mo depart shiram mo depart ban mishit kana me mishiane ne gwada me e symbol ba ko symbolize mandana beben ka kuma kirmi yadit ka gwasen be de ko laro ne na ta shi alin gwada me ci tuɔɔk ka dor shi alga me Tanzania ba tuɔɔk bore wech ka sa Sudan ko ne de ti chikan goro te ka kwer mdong de wech ka kwer chikan goro dong te karami mo me de jor de left like opposition leader che mo kuyen nen tama kim yadi yene reng machar che goro te ga mal mdeben so de ti keti lat ko de enter right now to go there under taking it you know why African leader are like this ngulel kan mishir kan ma ka jema minna kan na ka jema sore ga me
arig midit ngai kon self ke mi yadit jaram dan tike ki ko ba kuin kwar ba jalat ke election la national election but right now che goro no election ba jalat jen menen yana me yene reg ma char che goro de na de karwach ka kuin kwar baneme bejamat of course bejamat kodi right now mtoge rewike so Sudan lo reg ma char kir mi yadi adwala ko che goro no take kuin kwar mi balat dwala jen ba jawuch kan wane to wan ji wit dial chicken ngwa mi bro de la de beje mat re wit ngini mi chema ngai kona an gwada na wa kuin kwar wa jalat ano mi chicken me to ka Tanzania bo to ka South Sudan ko cha kir cha je go right now mi cha kir cha je go. What do you think kir me yadi will do? Kir be gorno benetin konti la ji wit tillo ka je be ka target and me talk ke true rami momenti ko opposition party mi jene lep tok de ke jene roch chikir che bunok jen men yenta che na che no go don take de lat ko ki mala sene diala kontin la kwar che ka silent ken dial che cha gore no te mi de ro da lat dagma char che silent ja ka tijen gwad mi mo lokaje which were kortung wan nen ina kred bel group kap ka meken gwad me re duan were kap nalba kore katen so tel mu rode kir che goro te dial be ka jar tel mu tong bo gambelat so mu jakon ko de ko dan tije no angum betu ko kor gwasen be ko te mo kan all the leader ka Africa te joje no ken cha tok cha je gor tel tong mu gorke migu yen president dung Uganda achire manga yen no wudi shalga me Museveni ken kir mi yadi let ken kel so ngai kona let ken kel wudi do anga me betur be nyoya kel ko bi angach jen wud mi ci dong ci dong goro jeno be jien kel ka kwar dialen kontin terweya che gur aljene ba gor mandana lede an wuri shalga me Museveni men lede jene jen ba goro ne dial cha steram bi gak ajen mi che kir ma yadi che je influence no de ki dar gor mandana lede ba ngai kono no be je long she chuon ka she mugwa nada la gor ke no bi kenten kontin chuine ken ka be ken ka solve together but chiki che gor no take reach they solved che gor but mi che let agwa why not ki dare continue re kwara but this guy shall came 7 me che goro te ko malum de be re ka South Sudan a jenen wari ka jojka ring ma chara yanka a ci jora a ci jelef ko be kwaktin re wi ka South Sudan be ko la linya be ko le cham yen ta dan tin right now te ka ring mi be ka Uganda ko sken wukan ka ko in kwara ka jen 2026 be an ko in kwara balat ke 2026 on rona money nen konmen to Tanzania right now no chi 80,000 chi lu na kam lu momentum right now ko ngane kan to ko nyalat ke nyok na cha ka kul nek cha kul derpin ajen kwer ndana la kwer Tanzania no shega dana rich ko jen gwade dana che jere which che ora ke Museveni che ora ke Ruto kwer Kenya ko gor jen o de lok right now che wona ko neka the reality would have chal Museveni take a titan Museveni ke 2026 jena ka ne do wando na lun ka membro da lat ko ka ne tichira na goro be jen lorba la goro be jen e chena che ko connect gada jatin e jene ready ko bana be connect so ngai kona right now kum Uganda eno ka jen 2026 dio ja pa kel mo jen ba ko inkwar ba je la don kala ne ko inkware ngai kone togo no ne me riɛk chim gwa riɛk okay riɛk ko neden kontin tin la advise ni Museveni lenga wuri shalga me kin yadi ram kelten ando badana na bana be kan nang re kuin kaje bala do mi jeke be ko la do mi che do mi gwa Museveni lang ne ka ajemna yana tama kuma South Sudan we jek ko ken Museveni link Rodian
ana Museveni ko garma joga no jin lele na kale lele na ta dana jene ne ke je jene de South Sudan ba de je lele no jen ne na to me shuina ke je rewi ke South Sudan ko chi kiri rojone e Museveni rojone but nganya jeno je Uganda ke 2026 but take riɛk to wanda buden la tin mo te cha gari aleka wuri cha me Museveni jene ke 2026 right now right corner shebito kwerka ko right now alaji Uganda can is enough ko ngai kan no chiku chuje puch bobi wanja tin gor jeno ba kwerbe jenang balok wuri meje wuri cha me Museveni charam di chadwa kan wada yerken wuch ngada mi chine menu ka tibaj bayti don goliang kwaren konen tiwi komintama akan ke dictatory wona ka jen kwer pai kore ke kwide mentama kwer china akulu naga la kwer Tanzania so kwer Tanzania right now kineden wan chi liuga chode right corner ne lia china liuga chode ke jamane ne dial chalga jen wojen dere ko kwade nyoko melede ja but che gor ko ngai kono no kwadial la la no ken ke dar cha gor no te kwer mde tok so jo me der gwano der we ke ya ani ban yo jigale rodien ya te kaman